ndabasuje cyane kandi mbahaye ikaze ku Ntare Official. Mu bizuru bya kamera muri kuhabona ko Bemba yabukereye arahari muri kino gitondo kugira ngo atugezeho amakuru by'umwihariko turi kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bemba iri hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaramutse gute? Amakuru ni menshi sinzi uburyo nabivuga ko ngo byaramutse, nubwo nabanje kugusuhuza ngo umeze gute kuramukaho icyo nzi cyo biratandukanye cyane. Yego gusa uno munsi hari umuvandimwe nabonye wambwiye ati ngo Bemba ujye uvuga itariki. Uno munsi turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 2024. ndabashuje rero 2025 sorry umwaka ngusubije inyuma. Ndabasuhuje mbifuriza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga aho muri hose naho muherereye. Gusa ikamanze nakwifuriza abanyarwanda bose, abanyarwanda. Yego. Raisi w'u Rwanda uno munsi yagize anniversaire. Pike ni Excellence President de la République du Rwanda, Paul Kagame. Yego. Pike ikanange mwifurize nka Clever Bemba, ikamwifurize kugira isabukuru nziza uriya musaza w'intangarugero muri Afurika. Yego. Donc uriya ni umusaza w'intangarugero muri Afurika. Kuko inyandeba uburyo akora igihugu cy'uburyo kimeze, umutekano, iterambere, uburyo bimeze, nkavuga turiya ni umuntu Imana dusenga izadufashe wenda natwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaze kugira umuntu umeze nkawe. Yego. Sibyo? Rero ukabona ko ari ibintu navuga ko hari igihe kizagera Imana n'ubundi kumva amasengesho yacu. Yego. Ikaduhereza umuntu wo kuyobora Kongo umeze nk'uriya musaza. Ntabwo mbatindira ngerekana ingire mu ngingo z'amakuru, n'ubundi tubwire ingingo z'ingenzi z'amakuru mugiye kutugira. Ndashaka kugira ngo mbeshuze ku kinyoma kiri kuvugwa na leta ya Kinshasa. Yego. N'aba bandi bashyigikiye leta ya Kinshasa bari kuvuga ko Colonel Japhet Gakufe yarashwe wakaba arwariye i Kigali. Icyo kinyoma ndagira ngo nze kukinyomoza abantu bataza gukomeza kubisanga kuri social media bakabyita nk'ukuri, ariko se muyobozi biri kuvuga kuri Colonel Nanga. Abantu barabizi, noneho cya kinyoma bagikuye kuri Colonel Nanga bakijyanye kuri Japhet. Colonel Japhet kuri Colonel Gakufe. Kuki bubakira ku binyoma? Sibyo? Nyuma bikaza kwigaragaza. Imirwano muri Masisi, Warikare, Mwenga na Rucuru. Rukumva na amateritoire angahe? Ane. Masisi, Mwenga na Rucuru. Yeah. Kiwanja haje kugaragara ubwicanyi. Ariko hafi ya Kiwanja n'ubundi chef de localité ejo bundi yishwe na FDLR bamwikishije amashoka. Yari uwo mu cyama nibyo. Yego. Baraza muteragura amashoka, ndabizi ko mwana bibonye kuri social media. Twarabibonye amafoto y'uburyo bajya mutemagura. Kiwanja naho Wazalendo na FDLR baje kwataka muri centre ya Kiwanja. Naho ndaza mbisobanureho, ariko ntacyo bagezeho. Ni nka bya bitero n'ubundi bagiye bakora no mu mujyi wa Goma na Sake, murabizi ko byagiye bibaho. Kaza bakakorera ibitero, ariko byose ntabwo byigeze bigiraho. Ubuyobozi muri Uvira bwamaze guhinduka, ariko bwa gisirikari. Ariko nkuko nabibabwiye harimo General de Brigade witwa Amuri Civile. Abantu bari gusoma ngo ni civile, ariko ni civile. N'abandi waje gusimbura, hari uwapfuye witwaga Mwaku, General Mwaku yarapfuye. Bazana Gasita baramwanga. Uwo bazanye nawe bari kumwangura, waje guhuma umwanya wa Gasita ati nakoze muri RCD. Ariko hari abandi ndaje kugira ngo nze kubabwira uburyo habayemo izo mpinduka. Yego. Uburundi
FDNB imbonera kure baje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuva muri ya myanya bari bagiyemo muri da bice bari bagiyemo hejuru impamvu runaka. Iyo mpamvu turaje ngo turebe ngo ni iyihe. Turasanga Gisegeti bafite amadeni abo kumva babyumvishe ariko mubikurikirane kugira ngo mubyumve neza mu buryo burambuye. U Rwanda Kongo Alliance Fleuve Congo Union Africaine bahuriye Washington kugira ngo bajye kureba ko ya makoro yo bari gusinya donc ko biri kujya mu mpuza mu buryo se biraza gukunda. Intambara zo zirahari, imirwano irahari, isasu riri guturika. Yego, ubona yuko n'ubundi sinzi niba ari amasigara cyicaro ariko noneho reka turebere hamwe uko byitwaye n'ubundi. Ndumva ko ingingo z'amakuru ndazitanze nubwo wenda nzivuze mu mpine cyane, ntabwo ari mu mpine ahubwo ndabirambuye. Ahubwo ndabirambuye ntabwo ariko nakagombye kuba nabivuze. Mba nabivuze mu buryo buto ariko ubwo nabivuze reka n'ubundi mbikomeze, sibyo? Turahera rero, reka turahere ahangaha muri Kiwanja. Muri Kiwanja Wazalendo baje muri site ya Kiwanja. Ni muri rino joro ryo kuri iyi tariki 23 z'ukwezi kwa 10, ariko baje nijoro ku itariki 22 saa moya za nijoro. Bari bamaze kwinjira muri Kiwanja, baraza gusa basanga intare za Sarambwe nazo zamaze kwitegura zibarasaho. Bararasana malgré umusore ukiri mutazana gufatwa n'amabare perdi arapfa. Amabare perdi ni ukuvuga ngo ni amasasu atari muri gahunda cyangwa yatakaye. Ni kuko hari igihe isasu rifata uwo mudahanganye. Kuva saa moya za nimugoroba kugeza saa 2 ibintu byari bimeze nabi hariya muri Kiwanja, ariko intare za Sarambwe zabashije kubasubizayo. Nubwo babashije kugira uwo muturage wabashije gupfa, ariko nabo ni muri babandi barimo FDL n'abandi bari baje kwiba abaturage. Bikumva yuko nabo navuga ko bya bikorwa byabo byabashije gukomeza byo kuza kwibasira abaturage n'abandi badafite aho bahuriye n'intambara. Ahangaha wenda ndashaka kugira ngo mbeshuze ku binyoma biri kuvugwa na guverinoma Kinshasa, bavuga ko Colonel Japhet Gakufe umwe warude province muri za Minembwe yitabye Imana. Apana kwitaba Imana, ntabwo ibyo ngibyo ari byo mvuze. Yarashwe mu maguru amasasu 6, abiri aramufata ngo amaeskoti ye ane arapfa, abandi 5 barakomereka. Nta mbizika degeze ahura nayo kambibabwire. Colonel Gakufe habaye imitation zo gufata, urabizi mu gisirikare bajya bakora amamitation bakabavana no bakabajyana hanze. Iyo nizo mu gisirikare rwose ujya kubyuka, no mu gipadira rega bibamo cyane, bibamo naho ajya kumva ngo umuntu bamuvanye aha bamujyanye aha, muvanye muri paruwase runaka bamujyanye mu yindi. Nabo rero igisirikare burya ni nk'igipadiri, igipadiri ni nk'igisirikare. Bivuga ngo zira zose ni service ziri komande. Nubwo wenda ngo bihaye Imana bakagira gute na gute, ariko iyo musenyeri avuze ati uwo ngo mumuvane muri paruwase mumujyane muri iriya, uragenda ukajyayo. Ntabwo ubaza cyangwa ngo urajya kudiskita simbishaka. Mu gisirikare rero Colonel Gakufe bamuvanye hariya bamuzana gukorana na Colonel Badege. Ni ukuvuga ngo ejo bundi ngenda mwibone hariya muri Goma ari gusirikira ari kugenda. Twe twaranavuganye narindi kumwe n'undi muyobozi umwe turanavugana, reka amasuhuza abayobozi bo muri 23 ba Colonel Mafieri, Colonel Kabaka urahafande kansuze Colonel Kabaka ndabasuhuje afande. Noneho ibyo ngibyo rero ya mitwe itavuga rumwe na leta ya Alliance Fleuve Congo hita itangaza ivuga ko Colonel Gakufe yarashwe mu maguru n'amaeskoti ye arapfane, ayandi arakomereka. Nta mbisigade bigeze bahura nayo. Ibyo bavuze ni nka bya bindi bavuze kuri General Bernard Byamungu
inka bya bindi bavuze kuri Colonel Wiringoma, inka bya bindi bavuze kuri Colonel Nanga na murumuna wa Makenga. Oya murumuna wa Makenga bo yafunzwe. Oya ibyo ngibyo naho bihuriye n'ibyo ndi kuvuga. Kuko abo ngabo bagiye bavuga ko barashwe banapfuye. Ndibuka ko ari n'umunsi bigeze kuvuga baravuga ati ngo Colonel General Baudouin nawe ngo yarashwe. Ibyo ni bya binyoma byabo byo gushakisha kugira ngo bajye kuri social media berekane ko hari ibyakozwe. Ishakira ama views. Urukumva rero ko ibyo byose ni ibinyoma nashaka kugira ngo mbahereze ukuri. Ari muri fonction ahubwo ikibabaje kuri bariya ba Wazalendo na FDL n'ibiki nuko ari bubamereye nabi hariya muri parike ya Virunga hariya za Tongo na hehe ariko bakubita akabashwiragiza akabamenagura imitwe. Ibyo rero byatumye bavuga ati reka dushakishe ikinyoma cyo tugomba gushyiraho kugira ngo bize kugaragara yuko atakiriho. Ariko amakuru Bemba ngiye mbabwiye nuko Colonel Gakufe ahari rwose harakomeye nta n'ikibazo cyo yabaye. Hariya ku makuru nababwiye ya Kiwanja ndabona wari undi wizunyereza amakuru arambwira ngo bira provision mu byabaye nijoro nuko amasasu yavuze ari menshi hani Kiwanja. Umusore witwa Jimmy niyo yabashije kuraswa aranapfa. Byabereye muri quartier Mabungo pole sana abo muri quartier Mabungo pole sana nyihangane ino sini kwiteye ibintu bihora bihinduka yego ariko nta kundi. Hano rero reka twigire n'ubundi tumanze nasimbukira hano muri Uvira. Ndaza ku mirwano iri muri Warikare Mwenga Rucuro na Masisi ndaza kubivugaho nimugire ikibazo. Yego hano amakuru atugeraho aratubwira ngo abasirikari b'u Burundi bari badeployinze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari baremerewe na Gisegeti ko bazajya bahembwa amadolari 5,000 $5,000 ku muntu umwe 5,000 ariko kuva bahagera ngo ku kwezi nawe wari warenze amadolari 250. Ariko nawe ni menshi ku musirikare wo mu Burundi ariko nabo uburyo bayabonamo ko nakayabo ku kwezi nabo uburyo bayabonamo ubona ko ari ibintu bitanga bigize binateye n'agahinda binababaje. Nukuvuga ngo none akiyongeraho ko ngo taux de mortalité ibijyanye no n'impfu bikomeje kwiyongera kuri bo. Taux de mortalité bikomeje kwiyongera kuri bo. None bakavuga ati n'amafaranga twagombaga kubona ntago tukiyabona. Ubundi bahitamo gushwekura batangira gufunga ibyangushe bagenda biba amakariso biba amafuku biba imbeba biba ihene biba intama bari kwisubirira iwabo i Bujumbura bavuga bati icyo twagiyemo ntago turi kukibona ahubwo reka wenda Uvira nimara kubatombe tuzareba ko ari icyo wenda bazongera bakaduhamagara. Amara kuduhamagara tukaza tukagira icyo tubafasha bamaze kubona yuko ibintu byamaze kugira ute kubatsimbana. Hano reka wenda tuhave kuko abarundi ngo barambuwe nkuko nabivuze ngo President Gisegete bafite amafaranga menshi. Ayo mafaranga menshi utabona umudoke kuyishura ngo bimugoye cyane. Noneho agahitamo kugira ute agahitamo kubambura nabo bagacika intege n'ubundi muri dore bari guharanira muri iyo mirwano bari barimo bahitamo kuyivanamo. Sinzi rero ngo reka maze nasimbukira no ku buyobozi n'ubundi kuko nenda hano ku buyobozi bwa Uvira n'ubundi inze kuri uno buyobozi bwa Uvira aribwo mvugaho bwabashije kubaho. Igisirikare cya Kongo kuri ejo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2025 niho habashije kuboneka undi waje kuba representa cyangwa responsable wa 33e region militaire iri gukora muri Sud Kivu muri Uvira. Haza kuboneka n'uyoboye secteur opérationnel Sokora ya kabiri ya Sud muri province ya Sud Kivu. Aba bavugwa rero harimo donc harimo abageneral de brigade harimo general de brigade Ilunga Kabanda
Yego. Jean-Jacques et Amuri Chiviri. Hano bakavuga bati le général de brigade Irunga Kabanda Jean-Jacques. Ukumva ko yagiye kwa mu ba Jean-Jacques benshi cyane. Gouverneur ni Jean-Jacques, vice gouverneur ni Jean-Jacques, 33e région militaire Jean-Jacques, bose twaba Jean-Jacques. Yego. Hakaza Amuri Chiviri. Hano bakavuga ngo ni biri gutangazwa byanavuzwe na komanda wa 33e région militaire secteur opérationnel Sukula ya kabiri site muri niveau ku butaka bwa Uvira, ndetse byanaje gusubirwamo na Lieutenant Mbuyi Kalonji ni porte-parole wa operation Sukura ya kabiri muri site. Noneho ngo bariya bakimara kugera hariya baje basohora kuri frontiere ya Kavimvira. Nuko ngo nabo bavuye Kinshasa baraza bagwa Bujumbura, baraza bagira donc Kavimvira via Bujumbura. N'abofisiye babiri superieur baje kwakirwa na Colonel Apoko Bangala, commandant adjoint du secteur Sokora ya kabiri site. Hari n'abandi ba komanda b'ama operation abandi ba komanda b'ama operation bo muri secteur ni cela. Donc ni ibirori byabaye ubona ko byari bishimishije. General de brigade Irunga Kabanda Jean-Jacques aje gusimbura general de brigade yitwa Mwaku Mbuluku Jean Daniel wapfuye yishwe n'indwara, donc maze ari indwara y'umutima. Naho general Amuri Chiviri aje gusimbura general Mwehu, general de brigade Mwehu Lumbu Evariste wari wahazanywe by'agateganyo aje mu mwanya wa Kasita. Hano none bakavuga ngo baribaza cyane, yejo nanabivuze ngo impamvu bari kuzana abantu babaye none se n'abari bose nabo babaye muri RCD. Kuko bati ngo muri territoire ya Uvira, territoire ya Fizi na territoire ya Mwenga ngo bari kuhazana ngo abantu ngo baba bari gukorapora ngo na M23. Tadire nabari nabo ntabwo babizeye, nabo mu kanya barabavugiriza amadebe. None nacyo bajije Kasita. Ya nabo baraza kubavugiriza amadebe kuko nabo bari kubati ngo nabantu ngo baba collaborateur ngo bama 23. Katubyihorere bagende bashwane uburyo bari buze gushwaniramo. Ngewe nandi cyo bunambwiye babaza uburyo bari buze kubimanaging. Niho baza uburyo bagomba kubimanaging. Ubona yuko n'ubundi bishobora kuza kugira ute uteza ikindi kibazo n'ubundi hariya muri Uvira. Mu gihe rero navuga ko ibintu bikomeje gukomera no kuba nabi, anga wenda ndaza kuvuga muri hariya muri imirwano ikomeje kubera muri territoire ya Masisi, territoire ya Mwenga, territoire ya Rucuro. Territoire ya Rucuro nanavuze ko chef Kutimi hariya muri groupe Mabinza yaba chef de localité yabajiye kwitwa. Ariko noneho ni mu gihe imirwano yongeye kuremera muri Kivu y'Amajyaruguru hagati y'ingabo za Congo n'izihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo AFC, avuga ko izakomeza kwirwanaho mpaka. Ni mu gihe rero ubona uko bino bintu nubwo biri kuvugwa, biri kubera za Doha, biri kubera za Washington, ariko imirwano yo ikomeje kuba. Ni mu butumwa Alliance Fleuve Congo yashyize hanze ikoresheje urubuga rwa X cyangwa Twitter, igaragara ko ingabo za Congo zikomeje ibitero bikomeye mu bice bigenzura muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri ubu butumwa Alliance Fleuve Congo isobanura ko ubutegetsi buhanganye bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bushyize imbere
intambara kurusha amahoro. Ivuga ko iyo izakomeza kwirwanaho, donc iyo izakomeza kwirwanaho muri Kivu zombi. Itangaje mu gihe ahereje ku itariki 22 imirwano ikomeye yabereye mu duce dutandukanye muri teritwari ya Masisi, Walikale, Mwenga ndetse na Rucuro na Walungu mu ntara za Kivu zombi. Zombi muri Masisi iyo mirwano yabereye mu gace ka Kazinga, ejo nayivuzeho. Nabona mu gitondo isasu riri kuvuga ari hafi ya Kazinga, ubona ko intare zasanangwe n'ubundi zikomeje kubirukankaho. Hano rero biravuga ko ku ruhande rwa leta ariko rwatangiye kwataka, uretse ko ari naho intare zasanangwe n'ubundi zagiye nazo zibataka. Ku rundi ruhande imirwano hano reka ndamavuge neza, amakuru akomeza avuga ko mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu kuri uyu wa kane indi mirwano none hagati y'impande zombi yabereye mu gace kari bugufi n'iya Kazinga kitwa Show. Ibyo ndi kuvuga ngo muri izo nkengero. Ku rundi ruhande indi mirwano yarimo ibera hitwa Mpeti muri teritwari ya Walikale, nabona iracyarimo Mpeti, Minzenze, za Burayi, za Katobi, nahera hari akandi gace nibagiwe. Aho hose harimo imirwano n'ubundi intare zasanangwe ko zikomeje kubahiga bufumbere. Utaretse ko nibusinga Ibusinga ni agace gaherereye hagati ya Kamanyura na Nyangezi, ibyo twabivuzeho ni muri Walungu, nako kari karimo imirwano. No muri kino gitondo naho intare zasaramye ziri gukubita, ziri gukubura. Ubona ko naho harimo imirwano, naho iri gukorwa nabo. Uri kumva yuko ibyo nabyo bigaragaza imbaraga za M23. Ni hariya muri Nyangezi, muri Kivu y'Amajyepfo. Donc ubona ko naho n'ubundi kugeza amagingo yangaya naho bikomeye. Sibyo? Hari amakuru ndi kubona kano kanya n'ubundi anabimbwira, kuko unamuvandimwe ari hariya muri Nyangezi, bamwita bose nirwa mvuga izina rye, ariko ari mu gice kirimo M23 ntacyo byamutwara, mwita Salomoni. Aramwe ati Bemba hano muri Nyangezi uri kuva hano hantu bita Kasi Businga, ni agace kari hagati ya Kamanyora ariko uzamuka mu gice cyo ruguru mu musozi. Harimo imirwano muri kino gitondo iri guhuza M23 n'abarwanyi bo muri Wazalendo, ariko nabo bari mu mitwe igeze nko mu 9. Bari mu mitwe igeze nko mu 9. Urabizi ko hariya muri Uvira harimo abajenerali 53 ba Wazalendo. Kongereho bano bamaze kuza, bo navuze harimo buriya witwa ba Jean Jacques na bano bitwa ba Amuri. Abo bose bakomeje kuza biyongera n'ubundi mu mibare, ariko hariya aho bari kwera imirwano ngo harimo imitwe igera mu 9 ihanganye na M23 haraza Businga. Akomeza mwate ngo intare zisarambwe ziri kumwe n'amadubu bakomeje kubasubiza inyuma. Kumva yuko intare zasanamwe zikomeje kubyitwaramo neza. Reka navuga ko iyi mirwano ikomeje kuba mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo bari kwemeranya ibijyanye n'amasezerano y'amahoro yari biri kubera Doha muri Katari. Hakiyongeraho ko n'uno munsi leta y'u Rwanda, Congo, Alliance Fleuve Congo, UN, Union Africaine nayo, ino miryango mpuzamahanga iri hano, bose bamaze iminsi 2 bari Washington DC muri Amerika. Ntago ndahagera, nubwo wenda nzahagera nk'umudiplomate. Bagiye gusinya amasezerano n'ubundi y'amahoro, ariko ngiye hari byo kintu cyo nkunda kuvuga ati biriya bankunda kubyita kuri amasigara kicaro. Ese barasinya amasezerano y'amahoro nyuma bakataka. Ibyo ngibyo ubundi bajya gusinya ari ukugira ngo bajijishe amahanga
ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Ngewe biriya ni impapuro, kandi ino ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano iwacu ntabwo ari intambara izarangizwa nuko ngo bafashe ikaramu bagashyiraho sinyatire. Ino karamu izajya gusinya amashinigani iri gutaka, tweruve iri kuririmba. Ibyo ngibyo ni ibintu ngewe ntapfa kwemera. Ayo ni amatakirangoyi, si amatakirangoyi, ahubwo ni ibintu bigomba kubaho ku isi yose. Mugomba kujya mu biganiro, ariko ntabwo bihagarika intambara. Ntabwo bihagarika intambara. Yego. Sinzi rero ko ano makuru n'ubundi abakunzi b'Intare Official makuru yari menshi, ariko reka mbabwire ikintu kimwe. Hari abakeneye kudutera inkunga ku Ntare Official, nimero iri aho ngaho, twandikire kuri WhatsApp tubashyire muri groupe. Ikindi navuga, wenda abantu murabona ko tuba dufite ingendo, dukenera ibintu byinshi. Dukenera kubaho, essence, ibinyabiziga tuba turakoresha. Turaza gushyiraho link muri description ya kino kiganiro ya groupe, kugira ngo mujye hasi mujye muyikandaho namwe mubashe kuba mwakibona muri groupe. Ibintu amakuru mujye murayabonera ku gihe. Ariko noneho mudutere n'inkunga, kuko ni byinshi dukenera mega, dukeneye n'ubundi buzima bugiye navuga busanzwe ko bugomba kubaho. Ariko icyo nabashishikariza, mukore subscribe, musharinge n'ibindi. Reka rero kubarambira, icyo nabifuriza no gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Imana ibahe umugisha. Ciao, murakoze cyane Bemba.